Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay mat ni Kuaraw, kunam no asino akalaingan idi agin inom kayo ijay balay dasimang. Isugarad, kung ang laki no asina, nagngato ti pa nagkikita na iti bagbagina. Ipalastog na ati kinachip tanod na. Nukas jay na lang, makasarak taw, iti katapat na. Awan tinasaya at ngait din tinalastog unay. Saan mo't asigo da kas jay tiloko ako arag? Into ka no kan ibaga na nga angkel na ni Kapitan. Kita pa'y no angkel na, anya kumangay. Ipanakil na nga raw ti kinakapitan ti ulitag na. Napankakadi iti pabunyag ni Simang Maray. Wan Maray, di ka matimay. Ay, awan nga minan tilakok, iso anapanak nagsakada. Apay anadamag mo no napanak Maray. Diyan nga min agwarwaras adamag Maray. Nalastog ka no ni Kwarog. Ay, pudno day tamaray. Sang kadaguli na jay kinachip tanod na. Kanti kinakapitan ti ulitag na. No saan nga agbalbaliw iti kasta nga aramid na, ay adama di nga itden na. Lakit di amaray. Kaslawang kabutang na. Lislis yan pa'y katidaduma akainuman da. Maribanang, nadamag mo ka din ti inaramid ni Kwarog iji pabunyag ni Simang. Anya ka di ti inaramid na, Maray. Agpalastog ka no mat ijay. Nangato ka no ti pagkitkitaan na iti bagbagina. Ay, kasanuan na nga to ti pagkitkitaan na ako nam. Sang kaibaga na nga iso ti chip tanod, ken angkel na kano ni Kapitan. Una yan. Imbag taawan tinang tutup ken kwa na. Dayta nga raw ti ibagbagami ken ni Marituyang. Sige, Maray. Ibagak to ken ni Inteng tabagbagaan na ti kaanakan na. Ay, wen Maray. No agtultuloy ti kasta nga aramid na, ay masiguradok ang maisagmak. Ay, hanggang naibagak mo't kit di daytan ken ni Inteng. Hanggang pilosupumay. Anya? Tapod no kanong ngamen at chiptanod ni Kwarog. Kat kapitan mo't ni Inteng. Ay, na yan dagita nga agulitag. Ay, umapal ka no lang dagiti tattao asumanao. Saan da ka nung amin achiptanod, kan saan da kapitan? Ay, katala, makaamuda nga rudan. Napartag ka manan, Kuaraw. Kanya manan ti bagbagam dita. Abay aming mingmingan nak, si kakasla ka na yun amabisay, Nagkutong ka? Ay, saan mo kay kasta, Kuaraw? Lumabas lang mo day tatao dita kalsada. Bayam lumabas. Sakbayan lumabas ka? Mangtid ka pa iti gatang ko iti ara. Mabitlaan kabsatay kang ka. Amin na lumabas dito'y kabildatan. Masapo lamang tayo diti multana lumabas, ha? Saan mo takasta, Kuaraw? Bayam lumabas da. Sana mabalain. Kasta ti patakaran na pinutar ka, kas chip tanaw. Madi talaga ti inaramid ni Kwarog. Adawatan na ti aglabas iti igatang na iti arak. Ay, makasarak tong hata iti katukad na. Ay, anya ka di manan ti inaramid ni Kwarog, kukumare. Agkikil iti lumabas dito'y kalsada, Maray. Anya, an-anwan na kanungay ti kikilan na. Igatang na iti arak. Ay, una yan. Talaga asaan anasaya ti aramid day ja Kwarog. Kanayon ko ang makita day dyan nakutong alalaki. Ang lumablabas dito'y ang nakamotor. Nakitak mo't day jayon. Na ikamang sa kanuka dita sumaruno a barangay. Ay, sumot lagayam Ang mga no ada trabaho na ijay. Iso akanayon ang lumabas dito. Kwarog, agsarita taman. Agsarsarita tamit tinantay. Apay akikikilam dagiti aglabas dito kabildatan. Rumbang langan tay. Kukuha tayo ti kabildatan.
Iso masapul nga agbayad ti asino man nga agbasak-basak. Awan ti kasta alintag dito Pilipinas. Di ka agar aramid iti maikaniwas, saan ka alintag? Da kami kini-uncle ka tilintag dito'y kabildatan. Pagtimugan kayon tupay nga agpangamaan. Bakay ranudan mi kini-uncle ko ter aramiday. Nuganggan na agbayad no agbasak-basak ditaw eh. Ay, isardeng mo na itang aramidem, no di mo kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Anya kumangay ti dakas ang mapasamak kanya kantay. Kabuteng dakdag iti taaw, tasakit nga ro ti chiptanaw. At kanupaskin dita sumaruno a barangay. Anya day tapas kayong tata, tamapanak man. Ay, nasaysaya at no saan ka amapan, kuwarag. Pwede mo kaya tamapanak. Adaw, ti atrasom kadagiti tattao. Ang mga ano niya taramidin daking ka. Didak mabali na sa gida ni Jay, ta chiptano dak. Ken kapitan ti uncle kao. Saan kumaan na nga tuunay ti panagkitam, di ta bagbagayim, kuwarog. Apay kumasaan, kapitan nga ro ti uncle kao. Ibalakad ka asaan kalangan amapan. Maamakak ang mga nubalsin da ka. Didak mabali na pag-aramidan iti dakes kunakmanain. Kabuteng da. Papanab ka de, Kwarog. Diyo ka dinadamag. At da ka no pasken di ta sumaruno a barangay, antay. Jay ka di kasaran, wano jay pabunyagan. Ay, dogayam ti pasken di ta, antay. Wan. Ay, saan ka di makapanyang kail? Sayang ti inom ken pulutan. Ay, adda dinarayan na amiteng. Umuna kami ngarot kinitata badong antay. Sige ah. Sumarunon talatan ni uncle ka, numalpas ti meeting na. Mapan ka di mo ni Kwarog ijay papanan. Imbaga ka saan kuman amapan. Ipapilit na mo, sumurot ka na. Apay ngamin nga imbagampay laang ken kuana. Maisag maklaki de numapan. Iso nga raw, uray saan ko nga imbaga. Ammo ni Kapitan Daya apaskain. At dalakit di saan anasaya at amapasamak no ipapili na timapan. Ay, day tangarot ti pagdanagak. Ang mga nukilawan da ni Kwaraw at dinauras. Kunam no kalalaingan dito, ngam di na mo maipakat day talastog na no iti sabali a barangay. Pag madyan ka, titawa na lastag. Uray kasta, kit kita umlatan ni Kwaro gijay, ah? Ay, katanya pa'y ngay, no di kasta. Bunyagan ng adumay, titao, Kwaraw. Inta ni Jatid do kalamisaan tata. Umunatan ngagtugaw. Ay, san pa'y mo't Urayan ta nga ibagada amapantay jay. Santan nga urayan. Amuda mo ta siyak ti chiptanaw kan kapitan ni uncle kao. Winangam sa bali a barangay ditoy. Saan akabildatan ditoy? Tanang laang tigungunay, Kwaraw. Anya tanang ibagbagam. Agbani kasakman kitday. Tapno makita dakit ayabandak di talamisaan. Ay, saan akabildatan ditoy, kunak manaing. Uray sa nakabildatan. Amudak dagiti tao di tao. Uy, at da kagayam ditoy. Si Kaasalbag, Akwarog. Anya salbag nga ibagbagam. Chiptanod ko nam kanya ka. Kapitan pa iti uncle kao. Oy, tanod ka lang. Idinto ta inhenyero ak. Ha? Ipanakil mao ti kinakontraktor mao. Sana ka kontraktor. Nasing pata ka tao. Masigurado ka kontraktor ka. Buhaya iti takdang. Anya? Saan ko naktumay? Rama naman laangin daytoy. At tuy pay. Anay ka. Agsarunumot akog tartim paraman mo kanyak. Jakmat nakapuruman. Ay, madiday to yan ah. Agnakam kamat siguro itan. Lasto gatanod. Uray ayabam ni uncle mo. Pagtimugan kayong tupay adwa. Bulbulwan ka ita. Ay, saan gusto ko man. Pangasay. Ay, Houston Baraw. Adun akong tartim palak ang muking kuhana. Saan na makatakder ni Kwaraw? Di kagdanag tata. Ikakpay mat itibasit nga angis na. Ay, saan ko man Baraw? Pangasay. Bayamaw, taipanaw kundi tao.
Kalibutan ngay tataba daw. At data dito'y ospital. Ay, sigud gaya taekwondo instructor da nga inhinyero. Ay, kasta ka day. Mabalin ko kadi ngay daram. Gapo iti naramid na kanyak. Kunada, ano kano agdarom ka? Kit aduda amang saksi abasol mo kano tinapasamak. Awan ti mangisakit king ka. O di si kanti saksik tataba daw. Ay, di nakiramraman ah. Tadyak kaya't asumango ti anyaman nga asuntaw. Kunak nga minasaan ka na mapanigay. Hindi na kadi kaya't atulungan. Saan aga po tadi ka kaya't atulungan? Ngam nagibalis nga minday jay, gapo iti kinalastog mo. Sino tinangaramid iti kastoyken ka, Kwarog? Nagdamo makantay. Masapula makabalis sakit iti ako taong. Sino dayjay ako tong? Damagan nyo kinitataba daw. Am muna dayjay. Ay, apay nagturod dayjay ang kabil ken ka. Kimat lang ti sana mabalays. Na. Ipakita kiti dayjay ataaw no asino ni Chip Kwarog. Ay na, Kwarog. No anyaman ti pampanunutem, di mon ituloy. Ay, agibalas sa katalagan day. Ay saan kunakmait? Bay amon. Amangan no ad-adda amadaksan ka, no agibales ka. Asino ka no, tinangdangran ka ni Kwarog, kabadong. Amam, ginaganti ka barbaro nga inhinyero iti DPWH, akabsat ti gobernador, maray. Kabsat ti gobernador, kunam. Word, maray. Imbaga na kano, mabalin na kano, apaikat ni Kwarog, akastanod. Tasan na saya, tiaramid na. Kinikilan pa ni Kwarog na diya atao. Ay, anya. Wine. Ay, saan gaya masinsinan at tao tinangdangran kan ni Kwarog? Ay, win amaray. Ananawaag ni Kwarog, ngam dinak mo dinggay. Idangom ko talaga dyan ng kabil kanya kantay. Ay, kabsat gayam ni gobernador dayjay. Ay, amangan no ipaikat na kakano akastanod. Gaputa kinikilam pa'y gayam. Anya, kapsat ni gobernador. Katwen, saan amabalin nga idarum mo? Ay, si kapay kit di ti mapanagkid daw kan kwa na iti pamakawan Anya, inakagkid daw iti pamakawan. Idinto ta na ospitalak, gapo iti pananggabil na kanya. Kuna dagiti nakakita, abasol mo kano. Tanaglastog ka ngamin. Siyak pa iti na ospital. Siyak pa iti mapandumawat iti pamakawan. Basol mo, Kwarog. Iso nga ang kaagkid daw iti dispensar. Makitam ka day ti madi ang resulta ti kinalastog, Kwarog. Saan aga po tatanod no kapitan ni uncle mo kat nalastugan. Ay, iso asika, Kwarog. Saan mo apaglastog ti kinachief tanod mo? Alan ingkaagkid daw iti pamakawan. Anya matain. Siyak lang din tinatangran. Siyak pa iti dumawat iti pamakawan. No saan ka kumaan naglablabas, di na kamot siguro dinangran dayjay nga inhinyero. Kat manipod ita, ikatam nga min ti kinalastog mo tapakaisag makam dayta. Wine, sana kung naglaslastog pa'y. Agbalbaliwa kaon. Laglagi pam no nalastog ka, kan napangas ka, adan tumutla katukad mo. Ay, Kwarog, agnakam kamot nga taitan. Anya nga ita, nakasarsarakan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Chunren.
May sabay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, titingkay panagdangan.